Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 61 ebi Nabbi yahanwire aha murimo gwa Kristo. Omwoyo wa Mukama Ruhanga ari ahari inye ahakuba Mukama ashukireho amajuta kureetera aboora ebigambo birungi, kushemba abacwekire emitima, kumanyisa enkwato eby'okurekurwa n'ababohirwe eby'okwigururwa ekihome, kurangira abantu omwaka gwa Mukama ogw'embabazi n'izooba Ruhanga witu arihoreraho enzigu, kuhumuriza boona abari kuganya n'okuhaba omuri Sayuuni abari kuganya eihunde ry'ebirabyo omu mwanya gw'iju, amajuta g'okushemererwa omu mwanya gw'okuganya, omunagiro gw'okuhimbisa omu mwanya gw'omutima gw'obujune, babone kwetwa ebiti by'okwihikirira ebyabiihwe Mukama kumuhiisa ekitiinisa. Baryayombeka omu myanya yiira eyashenyirwe, bimusya amaju agabaire gahindukire amatongo, bahundura endembe ezashenyirwe ezakuratiine omu kushenywa omu busingye butari bumwe. Abanyamahanga nibo bari bariisize amasyo, abantu b'endugamahanga nibo bari bahingira, bakasharira emizaabibu yanyu, konka imwe muryayetwa abanyamurwa ba Mukama, abantu babeeta abaheereza ba Ruhanga witu. Muryatungwa obutungi bw'amahanga mwehimbisize omu kitiinisa kyago. Omu mwanya gw'okukwatwa enshoni muryatunga emigabo ebiri, omu mwanya gw'okuhemuka muryashemererwa ebimubagiine. N'ahabw'ekyo muryatunga emigabo ebiri omu nsi yanyu, kandi okushemererwa kwanyu tikuruhwaho. Ahakuba nyowe Mukama nkunda eby'oburyo, nyanga okunyaga n'okukora kubi, kandi ndyabazimurira omu mazima, ndagaane nabo endagaano etaruhwaho. Oruzaaro rwabo ruryamanywa omu mahanga, n'abaijukuru baabo bamanywe omu bantu b'enganda nyingi. Abaribareeba boona baryikiriza kuba ari oruzaaro oru Mukama ahiire omugisha. Ndyashemererwa munonga omuri Mukama, omutima gwange gwesiimire omu Ruhanga wangye, ahabw'okuba njwekire ebijwaro by'okujunwa, yantaho ekanju y'okwihikirira, nk'oku kishwera ajwara eihunde, kandi nk'oku omugore ayehunda otubaare tw'obuguzi bwingi. Ahakuba nk'oku ensemeza ebirikutooka, kandi nk'oku omusiri gumeza ebigubyirwemu, nikwo Mukama Ruhanga arimeza okwihikirira n'okuhimbisa omu maisho g'amahanga goona.